Kalflava o tala mai Ausetalia le radio Samoa. E tolu isi subvariants o le Omicron le wali potia i Ausetalia nei, ma u whailoi li poti o tangata e awhia i subvariants ia, e te tau na whaatari se mai a le tonu masina na whato atu e whaia leo isi o latu tuipui o le COVID-19. O Stuart Turville o le professor langolango le University of New South Wales Kirby Institute, ma ia tā uai o subvariants o le Omicron, BA2, BA4 ma le BA5, o maunuane nei Ausetalia. Napata e mai soi fua malaloina o le tau malulu o le au mai le tau mate o le awa ai le whaat te leina o tangata e a whiere COVID-19 ma le flu. O le whautuanga la tamai nei le atagi la tau o lo sila ma whaatuntunuina tūlanga whaapea o whautoi nei tangata e whaatani mo le tolu masina pe a whaia maua le COVID o na toe whaia i leo isi o la tutu pui e le whaia. Ele o mai loa le tu ai ngā whianga o isi variants 4 e tolu ma lo mata i tu nei e mai ma le au su e mata upu whapea. E siria ma le rua sa laua o ngā lau tele wa tapunia i le soi New South Wales na ua whaatau nu le solo te a whaia onga. O savalinga mai Hyde Park i Sini wa o fia i le whaitau wafi o whaia onga poto i whafuano le whale le parlemene fina wina si itanga i o latu tongi manisi vaenga fia whaare lei o le au unanga. Lo ia i whaapotopotongo lo whaia nei isi vaenga le stete au fia i dabo ta rima waka waka whamere minister wa onga e te lea fiango nei solo te i tamitia onga. E nei lewa nei ona toi hae a onga le whanau mai manatu nisi moala ngā te tau lama i le malo na whaia se fuafuanga le mata upulea ia wha i titi ai lea a fia o onga le whanau i nei whale tonu. O se vaa tele mo ta whaonga o le luxury cruise boat o lipotia le sole tu inane o pasese a fie le COVID-19 i Darwin. Ne vaa whaingoina o le coral geographer na anga i ese ma broom ma pasese fitu sufa ma le au vaa e tolu suvalu na iei lunga fa mai lipotia tu su fitu la to wa fie le COVID i le se fulu aso na iei lunga le vaa a fa mai e a feta lale tutongi le poe tasi. O la tolo o whaangaio ia le vaa le Coral Expeditions na o la tau whaari e le SPS o pasese ua a fiena tau sia la vailunga le vaa ma whaanofo e sea foi pe ona iei tu la fono i le tu sifo Ausetalia ma le Northern Territory. E fōringa la watoe anga i isi vaenga o pasese ma le au vaa e wha awau le whainga malanga e pe ona whaatulanga ma o lo ua mai a foi ona whaia umo la tau tupui. O la tau na a fia ua ave nā tunei se no fuanga i Darwin e wha mai ai le whaanofo e sea. Wa tapunia whatopetope se no fuanga whaia isu enga o le COVID po o le testing site i le tu isi fosini ina ua vaia ini ngata i le lotoa. Ta ua le 9 News na vaia le uwhenga luenga o le no fuanga le St. Mary's ia mea ola i le lotoa ma ua whaasoloane i le no fuanga i pakaita avale. Ma mai la tau lea wha e tue leo se mea fau lea i le temile nei o le tausanga a mai se ona i lata le no fuanga i se ala vai le tau mate o ia anga i mai ai. O isi tu ainga o ngata sa lipotia na vaia ua ta ua e o nga tele ni a fianga pe ao so fa ia se tangata. O mai ona whaatino ngā ruenga i la tau e to mai le pu eino ia mea ola ma o mai a fo ona sia kina le no fuanga mo le sanga le mua lau whainga ruenga ma ua tapunia mo le teminei. Ma le tala mulimuli i tala le COVID i le soi Ausetalia ua whamawina ai titi mai e whaase furulua tangata maririu ona o le COVID e au fia i le toa lua sefulutasi mai New South Wales ma le toa sefulutasi mai Victoria. O Western Australia e iwa fe fitse lau warus furulua tangata u whaamaonia le a fia le whaama i le so i te tono lua sulfaitu la taluai o se au whainga o pito mawalunga le talu mai le aso wha o le masina na tene o Aperila. O Western Australia wa whaelo fo e toa lua isi tangata o maririu mai ai, South Australia toa se furu mara lua le au maririu mai lava le aso se furu iwa o Aperila le o mai i le aso na nafi. Wa whaamanatu mai pēr e whaapotopatonga o le soifua maraloina le larolangi le WHO le tāua o le whaia o tuipui e maise o le aria e o nisi o variants 4 o le omikoloni. Le o mai le teminei o le o matele na tatala le tele o au nanga e maise fo i shopping centers ma whaleoloa mo le anga ia i o le mamano le atunuu ia a o lo iai pēr ma le whautuanga ina ia wha e tete ina ne ia a fia ia i tu ai ngā subvariants 4 ona ele mai loa po o atonu a fianga pe sili atu ona tinga ina nai lo le Delta ma le Omicron ia pe le ai foi. A o se whaiunga le nao tala mai Ausetalia le radio Samoa i le nei foi ia o le la mau foi se si wha poponga i le asoa tai au soifua.